Yo orang macam ni. Kalau benda ni. Ni. Gantung dia waktu mana wah? Waktu dia tinggal. Ya. Mereka. Hati-hati. Ada pakai saudangan. Dua ombak. Arin. Oh, alhamdulillah. Super. Biasa. Kumete dah santai wah. Wow. Kumete santai. Leader 40. Rambut. Luar biasa. Udin, berapa kilo kira-kira Din? 7 kilo Din, ha? Ya, kalau bisa kurangin aja, jangan kayak orang tinggi-tinggiin. Din, untung ada serundangan Din. Enggak Din? MKM. Fiber bisip tak? Ha? Apa fiber ni? Yang kenong apa? Bingkai. Isi semeter. 100. Ya, gerak. Okey, siap-siap. Ewa, pulang Ewa. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do
berangkat party NKM Mata Kawin Melabuh. Tiga orang, Udin, Ayawa, Randa Lembak. Cuacanya mendung, bagannya berserakan di pinggir keliling pulau Raya. Nah, ini bagan semua. Nah, sampai ke pulau kecil, bagan semua. Mereka mencari ikan teri atau ikan bilik. Nah, kehidupan nelayan Pulau Raya ini mata pencariannya kebanyakan dengan mencari ikan teri atau ikan bilik dengan menggunakan bagan yang memakai tenaga cahaya atau memakai genset untuk memancing ikan teri berdatangan berkerumun di sekitar bawah-bawah bagan, lalu mereka tangguh dengan jaring bagan. Seperti ini penampilan atau penampakan nelayan Aceh Jaya, khususnya Kampung Pulau Raya. Yang penasaran seperti apa bagan? Ya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita melewati satu bagan yang dekat sekali. Ukurannya lumayan besar. Dan bagan ini diperkirakan satuannya mungkin sekitar 50 sampai 100 juta. Ya, 50 sampai 100 juta. Ya, jadi ini ukuran sekitar 80-an juta. Nah, 80 ya. Nah, 80-an juta. Itu bahannya rata-rata kayu semua dan gentong atau drum yang terbuat dari fiber. Ini kita lagi siap-siap mau sampai ke Pulau Raya. Nah, ini pulaunya teman-teman. Kita mau mendarat teman-teman. Wow. Kita mau mendarat. Oke, kita sudah mendarat, alhamdulillah. Aman ya teman-teman, karena lantaran lagi acak sekali lautnya, ombaknya seperti ini teman-teman ya. Untuk perahu yang ukurannya kecil seperti ini mungkin agak sedikit oleng, jadi harus punya skill untuk pawangnya membawa perahunya. Oke, fibernya lumayan besar, mudah-mudahan hasilnya banyak. Oke, let's go, kita berangkat ke sana. Tuh, pojok sana. Ya, Hercules. Kita nak bodoh nang mana? Hah? Kita nak bodoh nang imbang. Kuah. Bismillah. Yakin ya, Wah? Anak reng ya, Wah? Bet sampai kalau end kah? Tidak kah? Sup. Angin ya, Wah? Dah. Aman ah? Sorry teman-teman, saya lagi cedera pinggang. Jadi harus hati-hati sekali untuk membawa beban. Ya, tapi demi kalian saya usahakan, karena konten saya sudah berapa bulan tidak upload ya. Bagi hotel setengah malam. Di mana? Kita pergi ke Gunung Buntung. Pertama ni sekarang kita pergi ke sana. Tembak sana. Habis tu jam berapa abang bilang puncak ke sana? Jam 12. Jam 12. Jam 12 menaiki pasang kan mesti kat jungkuk. Berarti turun-turunnya jam 2 berarti kita pulang. Enggak, jam 12 mulai start dari sana dah. Jam 12 turun mari. Turun. Berarti enggak perlu naik lagi dari sana. Kalau udah puncak kali pasang nanti, di situ kita enggak lewat nanti kalau abang bilang pasang besar. Oh, enggak bisa lewat. Oh ya. Maksud aku jam 12 kita gerak ke sana. Sampai sini kan dah bilang terus Dua-dua tu aja berarti. Berarti kita tembak ke sana. Ke Gunung Buntung. Boleh. Aman. Nanti habis di sana, habis makan nasi, udah istirahat, cabut dah. Boleh. Ya bang. Fiber ini. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan untuk memancing di Gunung Buntung, daerah sebelah sana gunung, ya. Terus kedua nanti surut, ketika waktu udah puncak pasang mau surut, kita coba di tower. Setelah udah dari tower, subuh mungkin kita mancing di depan pulau nih. Jadi kalau emang nanti nggak mau, kita balik lagi ke tower. Subuhnya di sana atau paginya di sana. Jadi antara dua. Oke teman-teman, saksikan terus memancing suf pasiran di Kampung Pulau Raya.
Mudah-mudahan kita banyak dapat strike hari ini. Kebetulan kita berangkat cuma 3 orang. Ini ada angler Iowa. Ini ada Odin. Ini dua-duanya partai MKM yang udah kurang produktif. Sekarang mulai dipanasin lagi mesinnya. Apakah nama MKM atau nama lain itu tidak jadi masalah. Yang penting anggotanya masih sama. Oke, cus. Berangkat kita. Angkat lagi. Semangka dulu, geng. Mantap. Kita lihat Om Udin potong umpan. Memang ukuran potongnya tuh ukuran mata-mata 12, minimal mata 11. Nah. Mata-mata 12. Super. Gila. Bagannya mulai hidup lampu, teman-teman. Bakal menghiasi malam hari. Pulau bakal terang. Diterangi oleh bagan-bagan punya nelayan penduduk desa Pulau Rea. Hajar kita. Dia orang dong kakak lo mendung mendung gede. Gantung gede waktu nong wah. Waktu betingin. Ya. Mainan ya wah. Bocok. Dia kahera ini. Kayak video Odin. Bat. Oh, ni Odin. Baik. Wah. Kata. Tonu. Wah. Gege. Waktu lewat. Waktu. Waktu. Dari itu ya, wah. Nampak? Din, hati-hati Din. Pre. Pai jo benyung bah bau Din. Baik nale, yo. Baik nale. Din, menang Din, ya Din. Apa? Baik mak le dia Udin. Dia hati-hati Din. Hati-hati. Ada pakai sarung tangan. Tunggu ombak. Din. Oh, alhamdulillah. Super. Udin, pati lagi. Demi momen ni. Dapat momennya. Dapat. Din. Coba, nampak. Coba, dong mana? Dong. Memang luar biasa. Kumate sente wah. Kumate sente. Leader 40. Rambut. Luar biasa. Udin, berapa kilo kira-kira Din? 7 kilo Din, ha? Ya, kalau bisa kurangin aja, jangan kayak orang tinggi-tinggiin. Bis. Memang betul lagi Udin kan. Ke kagagu ke. Makayu ganto yu leader rambut no. Luar biasa. Betul ke bukan? Betul makan dia. Kian nak pilih lain ke? Patrick mana engko ewa? 3 engko ewa Alhamdulillah. Thank you.
Suka Din? Cobek. Din, untung ada serundengan Din. Angkat Din. MKM Jos. Dewa lagi strike, lagi angkat ikan. Kita lihat ikannya apa teman-teman. Jamihong atau ikan apa? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like the gun. Udah buang sial udah. Ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang sudah pagi ya. Sudah terang teman-teman. Ini kita masih di Pulau Raya. Tepatnya di tebing kanan Pulau Raya. Ini teman-teman pada tidur ya. Ada Ayawa, ada Udin lagi tidur. Nah, saya ingin memperlihatkan hasil tangkapan semalam teman-teman. Di sini ada ikan gabu ya, atau ikan gerepuk. Wow, ini teman-teman hasil tangkapan semalam gabu. Lebih kurang sekitar 7 mungkin ada 7 kiloan. Ya. Biar ikan. Nah, ikan kecil-kecil atau ikan lainnya teman-teman ada di fiber ini. Kita buka. Nah, ini hasil tangkapan ikan semalam. Ada semangka dingin ya, ini ikan merah, ini ikan tanduk, ini ikan red bass ya, atau ikan kakap karang. Ini ikan kakap karang ya. Wow. Memang tidak terlalu banyak teman-teman hasilnya di mancing kali ini. Memang tidak terlalu banyak hasilnya, tapi alhamdulillah kita ada naik babon sekitar 1 ekor, dan Udin itu ada strike babon semalam 2 kali, Ayawa lebih kurang 3 kali,
itu putus semua. Terus tadi pagi saya terakhir sekali lagi, kebetulan saya pakai leader 40 dan rambutnya 30, putus juga teman-teman. Putus. Wow. Karena lantaran saya kira ikannya tidak terlalu besar, ternyata sama seperti kayak semalam, tarikannya lumayan kuat dan benang di BE keluar ya. Ada timah, mungkin teman-teman yang angler punya yang mancing di sini, kita bawa pulang aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan juga tekan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari saya. Itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Randa Lamba. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ikui lebih ewa. Nah, Keluarin semua ikan. keluarin terus. Red bass, tanduk, super lah emang. Kecil lagi oi. Jadi kan steak di Lego tak rasa, engkau di Lego tak rasa. Yang kecewa dah, yang kecewa dah ke anak tim cok kamera, yang kecewa dah ke bah. Kali kan di cok kamera, pede rumah. Ya wah, ilmu kah, ilmu kah, ilmu kah. Cok kai kue wah. Udin kan, icok ongkoknya, balik tenaga yang kagado le, balik tenaga le. Yalah, tapi munyoka sempat cok kamera mno ya wah, ule ka aku juga ya wah kan. Lemah ya wah, ada. Kita le. Ada bandeng dah mana lagi? Mana kok yang habis. Lain yang pegang-pegangnya.
Tapi Bang, dia ikannya naik ke sini. Apa duduk sana lu? Mana ada gabung main tak ada. Dia pungkuk. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my